Julian Alvarez ashobora kuza kwibera muri City akazabamo umuntu watwaye ibikombe ari kumwe n'abandi. Ariko attention ugaruke kuri ya equipe y'igihugu akinira, equipe y'igihugu ya Argentine. Ntabwo ari abantu bashobora kwemera kugukinisha umusimbura. Biragoye pe. Kuri Julian Alvarez birashoboka. Hari n'abavuga bati uvuye iruhande rwa Pep Guardiola ukagenda nukwihemukira twagakwiye no kuhaba kuko Pep we ikiza afite muri we nabonye nuko adashaka kugutunga ngo akwambarire filme burundu guha match rwose match urazibona ariko stili nizo match nubwo azibonye Julian Alvarez aragaruka akakubwira toya ndashaka gukina match ya Arsenal, ndashaka gukina match ya Liverpool, ndashaka gukina match za Chelsea, nizo match z'umuntu w'umugabo. Izo match rero niba utazimpaye umukinyi mukuru ntabwo uzantega Sheffield uraza kuntega Ipswich kubera iki. Ibyo ngibyo akabyanga ko nawe stili kuko afite badge y'igikombe cy'isi atwaye, afite badge ya Copa America, n'umukinnyi ukomeye wubashywe muri Argentine. Yego yubashywe. Rero nagenda ajye guhangana na Barca, ahangane na Real, tujye tumubona kuri Madrid derby, tumubone kuri match za Barca, tumubone contre Bilbao n'izindi, ari umukinnyi ubanzamo kuko nanone ntiyavuga ko Champions League na Champions League ntabwo ko avuye muri Man City atabanzamo mu buryo buhoro muri Atletico Madrid. Cyane none urabona ko na Atletico Madrid Alvaro Morata ntiyagiye se yaragiye muri bimira n'amafaranga imutanzeho ntabwo amafaranga wayatanga na Memphis Depay ntabwo amafaranga watanga ku mukinnyi abatakabaye bose barakina. Ariko je namufataga uno musore namushyiraga muri situation nka yayindi yabayemo Gabriel Jesus ari kumwe na Kun Aguero muri Manchester City. Byari bigoye pe ku ruhande rwa Aguero ushobora gukina imikino 36 38 ku ruhande rwa Haaland uzavunika akavunika imikino 6 gusa biragoye. Sezigiye gutangira uri ku ntebe y'abasimbura ukinira igihugu nka Argentine ari ikintu kimwe ngewe mbona nibyo gutakaza ni Pepe ni umujeni ariko ngewe mbona atakaje profile atarafite muri squad. Impamvu ni iyihe? Julian Alvarez hari igihe babaga bafite match iri complique ubona yabagoye bitewe nuko harande n'umuntu ukina ama profondeur, ari ikipe ushaka kukwima ama profondeur, ariko uyu ni umuhungu we ufite technique ku kirenge uzi gukini, ushaka kuba noneho ushobora no kugaruka akajya muri build up agakina ku buryo equipe ishobora no gushaka kurema ubundi buryo bw'igitego. Icya kabiri sinizera ko Pepe azatunga harandi imikino 36 akamutunga imikino 12 ya Champions League, akamutunga imikino ya FA Cup, akamutunga igikombe cy'isi cy'amaklub kigiye kuza bazakina. Mbona kubona indi profile yari iri ku rwego rwa Julian Alvarez ushaka kugira uruhare rw'ibitego 20 muri sezo kugira ngo uyibone ku isoko ibyemere yongerize ibyemere ibe ibiziko ije muri ya profile biraza gushakwa nabwo undi muntu ukiri mutoya utariyakira ko ari umukinyi ukomeye. Ko nkabona ngewe ku bwanjye hari icyo Pepe atakaje aho usoreje ni aho ugeze ni naho harimo igisubizo cy'ibyo ari muravuga kubera ko ntabwo Manchester City ibyutse ikavuga ngo tugiye kugurisha Julian Alvarez. Donc bisa nkaho hari umukinyi wa pushinze kugira ngo asohoke. Yaranabisobanuye bari muri Olympic Games aravuga ati twebwe ntabwo mbona neza wa mwanya wanjye uhagije wo gukina bana bibaza Guardiola aravuga ati tuzavugana turebe uko wowe abishaka. So ikibazo gihari rero Manchester City hari ikintu cyiza igira cyo itajya ibanira abakinnyi ngo bahimane. Ariko wabanira umukinnyi uzana miliyoni 50 z'inyungu nukuvuga ngo kubera 60 reka turebe na 50 da wamubanira kubera ko umwicaza ntabwo club yajya guhitamo kuri Julian Alvarez na Haaland ngo uhitemo Alvarez gurisha biragoye ubu ntibyako ahubwo ubu niba rero atemera kuba umukinnyi kuko nibazajya muri 12 niba rero atarimo kwemera ko agiye kumusimbura wa Haaland kugeza igihe runaka bikaba bishoboka ko twamukoramo business tugabana amafaranga kandi nziza ukiri kuri icyo gicyo nta kibazo. Reka nkubaza naho kutakaza umukinnyi profile y'umukinnyi ni mayeri ki Pep Guardiola akoresha ko atajya gurisha abakinnyi be ngenderwaho guta abasimbura bahora bahenze
niko kandi nuko batwara gute bahora bahenze erega si ugutwara nase ibikombe iki giciro ushobora gutwara ibikombe ntibahende we kuko pepu abakinnyi be iki giciro batwara ibikombe bafite n'imikino abagenera igihe barakina ushobora kuba baba ari abakinnyi bakina ikipe itwara ibikombe udakina Eh. ariko pepu we ahorana n'abakinnyi squad ye yose abakinnyi be bahorana n'imikino